Khunjari North East Window TV na sandokchariba nungchugi paumiyeng tabiriba pumnamapu ahanbamaktada taramna ukchari ngasi Imphal da phongkiba maruweba pauche singi manungda maruweba pauche oiriba huyelan paugi editor gi ayaba laujaraga pauche sa phongkiba maruweba pausing pathukchari ahanbada local news High Court ki order indabadagi Union Ministry State Official ahom amasung contractor ahongi mathakta contempt petition file torakli Chandel District ta PMGSY gi tungan ba package singi makhada lambi mari semna ba mathangshina lupa lakh chatret ka tara mari ai khara henba lupa lakh chongaga maudaga humdoi khara henba lupa lakh chahunga yankhai khara henba amasung lupa lakh chahunga Kuntraga Nipan sanction Tauraba Matunda Sanfam Singh Asisu Lambi Singh Asi Singat Nabagi Damakta Loktokraba Semba Hodaba Amasung Hauragana Loshindaba Yauri Haiduna High Court of Manipur Haukiba Kumja Lisingani Kunga Marida Chandel di Kunja Singa PIL number 8 of 2024 Amasung Masiga Loinaba MC number 26 of 2025 file Toropadagi Court na Thabak Singh Asi Loishingada Matam Hindokrabasu Sangdok Handuna Mapung Fana Loishinaba Pikiba direction Thabakta Ontrokte Haiduna Mari Lenaba Ministry State Lengaki official Singh Amasung contractor Ohongi Mathakta contempt petition ama file Torokli Contempt petition asi Chandel district ki Langfo Charu village tagi TS Lani Anal Apopa TS Koma Singh amasung Lambung village tagi Single Lashon Apopa Single Voltungna petitioner Singh oiduna file toropani Contempt petition asi ki official respondent Singna Ministry of Rural Development ki Joint Secretary Aditi Singh Manipur Lenga ki Principal Secretary Commissioner Secretary Sumant Singh Rural Development and Panchayati Raj ki Director KSH Umananda amasung Rural Engineering Department ki Chief Engineer EO Tombani aduga contractor Singna Kyamgai Awang Lekaidagi Longjam Ramesh Mitai Laifung Khunau Mayai Lekaidagi Konsam Ina Khunba Mitai amasung Sangakfangi Paumai Colony dagi SN Pavaini Makoi Ohumak Special Class Contractor Singh Hairi Ambush matungda furup anina fazinduna thamnarakpa Micham Singh leptana thadoknarakli Thasigi tarahumdoigi Ayuk Kangpopi district ki New Kaithel Mambi PS Konba Kotland amasung Kojum Khul anigi marakta leiba lambi ki mafum amada koki terrorist ni chingnaba khulai paiba khutpu amana ambush tawakra thadau church leader yauna mioi ahum hatkiba amasung atopa maribuna sokhankiba thaudoki matungdagi naga amasung koki furup animakna makoi maselgi nupi angang yauna micham kuntra taruklom fazinguna thamnakraba matung ngarangdagi hauna nakal anina angang amasung chahi yamsalaklaba mioi sing thadokpa haurakpadagi makha tarakpada ngasisu koki furup ki mioi singna fazinguna thamlakkibani haina Naga Furuki Micham Taragani Pangi Manunda Nupi Angang Yauna Tarani Thoi Ngasi Ayu Angambada Take the Kaidana Tadorakre Makoigi Manunda Chahi Anigi Angang Fabu Yauri Makoi Tarani Thoibu Hokiba Ahingi Nungyai Matung Pung Amarum Tarapada Laima Kongbana Kalaiba Mol Nong Kuki Kulda Tadoklamba Matunda Police Amasung Central Force Sangchenduna Ngasi Ayu Angamba Pung Mangarum Tarapada Loktok Luraga Makada Village Fabu Take the Kaidana Putorakibani Haidi Kuku Napiyani Kuki Furup Singha Fazinduna Thamluba Singi Manungdagi Nupi Angang Yauna Micham Tarani Toi Thadorakrabasu Hauji Fabada Naga Furuki Mioi Tarukti Mafam Khandina Leirakni Thaudok Asina Maram Oirega Hauji Fabada Thadorakriba Micham Taruki Punsi Kari Oigadagi Haibik Mipaiba Puknari Kuki Singha Fazilubadagi Thadoraktuna Makhan Village Yorokraba Micham Tarani Toina Wadhauriba Nagagi Mioi Taru Adubusu Take the Kaidana Thadopira Ohaina Appeal Taraki Amaranda Kuki Singha Fazinduna Thamluraba Micham Tarani Thoi Thadorakpaga mari lenina Foothills Naga Coordinating Committee ki convener NG Akyugna Hai Kotlen amasung Kojimda Thokiba Thodoki matungda Kuki Singha Konsa Khulgi Miyam Fazin Pusinduna Thamlakiba asi maram chade Athuba matamda loina Thadorakadabani mara leitaba amasung karisu khangjadraba Micham Miyam Fazilaga thamba karigino hangki Micham Tarani Thoi Thadoraklabasu mafam khangjiba Naga Furuki
तरुकपुसु अथुबदा मतमदा टेक कायदना थादोरकनबा लैंगांगना लौखटफम थोकपा थबक लौखटकदबनी हाइरि जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल अमदी FNCC ना फाजनदुना थमलिबा मियोइसिंग टेक कायदना थादोरकनबा पुंग 12 मतम पीखिबनी मसिगी मथक्ता नागा फुरुकी एक्सपर्ट बॉडी ओरिबा UNC नसु मखोइगी फुरुकी मिचमसिंग ngasi नुमिदांग वाइरम पुंग 3 फावगी मनुंगदा लोइना थादोरकनबा वाफम फोंदोखरबनी मणिपुर की लैंड की कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट नवंबर 10 फावगी पिखलकनबा होम मिनिस्ट्री ना खंगनख्री मे अहम लिसिंग अनि कुन हुमदोदगी हौरक्लबा हौजिक फावबा वारेशन पुरक्ट्रिबा मणिपुर की तमथिरबा लैंड की मतंगदा थिजननबा यूनियन लेंगांगना सेमखिबा कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट पिखलकनबा मतम थेंखांग खरदगी थोक्तुना लाखरबा मतुंगदा अरोइबो ओइना चाही सिगी नवंबर 10 दगी थिंथादना नुमित असि फावगी मनुंगदा पिखलकदबनी हाइना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नोटिफिकेशन में थोक्ख्री कमीशन गुवाहाटी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस अजय लंबाना लुचिंगलगा रिटायर्ड IAS हिमांशु शेखर दास अमसुंग रिटायर्ड IPS ऑफिसर अलोका प्रभाकर यावना सेमखिबनी कमीशन की रिपोर्ट पिखतकदबा मतम सांगदुक्तुना लाक्लबा मतुंग चाही असिगी फेब्रुवारी थादा पिखलकनबा खंगलखिबगी मवुंग इनना जस्टिस अजय लंबा कमीशन असिगी चेयरमैन फॉर्मदगी रिजाइन तौखिबनी हौजिक फावदा यूनियन लेंगाना कमीशन असिगी रिपोर्ट पिखलकनबा लेपकिबा मतम मंगारक शुख्रबनी पनबा याबदी मे अहम लिसिंग अनि कुंग हुमदोदगी हौरकिबा लान असिदा मियोय चनिगा हुमफुरोंगी पुंसी मांगख्रबनी अमसुंग हौजिक फावदा इमुंग लिसिंग 10 हेनबगी मियोय लिसिंग 90 हेना रिलीफ कैंपसिंगदा चंगजफम लौदुना लैरिबनी नेशनल न्यूज अमुक पाथोक्चरी NEET पेपर लीक की किंग पिन्नी हाइबा मियोय अमा फारे एग्जाम की प्रोसेस डिस्ट्रियलाइज तौननबा सेंटर तक्षिनख्री नीट UG 2026 एग्जाम के पेपर लीक ओरकिबा अदुगी किंग पिन्नी हाइबा मियोय अमा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अफारे फारबा मियोय असि महाराष्ट्र के लाटूदगी प्रोफेसर PV कुलकार्नी कवी अमसुंग महाक चाही कया NEET एग्जाम की क्वेश्चन पेपर सेंबगी पैनल दा याउदुना लाखिबा केमिस्ट्री डोमेन के एक्सपर्ट अमनी हाइरी CBI ने फोंदोखिबदा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मखादा पांगथोकपा एग्जामिनेशन असिगी प्रोसेसता थबक तौरिबा सिंगी मरक्ता प्रोफेसर कुलकार्नी यावी अमसुंग एग्जाम असिगी दमक्ता थबक तौबना मरम ओइरगा प्रोफेसर असिना कुमसी चहेगी NEET UG एग्जाम की क्वेश्चन पेपर अदु मांगजौनना फंगुना लीक ओहेलखिबनी प्रोफेसर असिगी मयुंदा एग्जाम की मांगोइनना स्पेशल कोचिंग क्लास पांगथोकना महाकना फंगलिबा क्वेश्चन पेपर अदु मियोय कयादा शेयर तौकी हाइरी नकलमरोंदा NEET UG एग्जाम असी मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी मेंशन बगी थौदांग असी स्टेट अमसु यूनियन टेरिटरी सिंगना हेन चाव थौदांग लौहनबना चुंगनी हाइना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ना फोंदोक्रे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ना IMA ना अइब चिरोल थादुना NEET पेपर लीक ओइरपदा चेनब सिंह अमसुंग NTA की मथक्ता अकंबे एक्शन लौनब तकसिंखी NEET UG एग्जाम दा चाही खुदिंगी महरोई लाख कुन लोमना सरुक यादुना लैबाक असिगी ममिंग लैरबा मेडिकल कॉलेज सिंगदा चंगबा ngamnaba लाइबक चांग येंगरिबनी अदुबु पेपर लीक ओइरकपना महरोई कयागी मंगलान अरेबा ताहलकपगा लोइनना महरोई कयादा चाउना चैथेंग पीरी NTA na thasi ki ahum da pangthokiba NEET UG exam cancel tawkibadagi UP gi Lakhipur da chahi kunga mathoi shuraba NEET experience ama mathoi nuwaitaduna thauri yanuna sijakre mahakumsi chahi tharga NEET exam ahum lak laibak chang yeglaklaba mahiroi amani hairi
Lengang policy semba haitabadagi thorakpa crisis pu miyamgi furikhaudagi mengkhatnaba hotnari. Center da laiba BJP da luchingba lengang na policy semba haitabadagi amasung foreign policy marai chaitha halakpadagi oirakpa fibam na thokalakpa crisis pu lengak asina miyamgi furikhaudagi lokthokpa sel mengkhatnaba hotnari haina Congress President Malik Arjun Kharge na phongdokre. Wafung asi center lengang na petrol amasung diesel ge mamal lupa ahum hingat hankibaga mari lengna phongdorakibani. Kharge na hai lengak asina miyeng sana yeng bangam dabadagi leadership crisis thokanduna lengak ki policy kudimak fail ohenbani. Lengak na thokanba crisis asigi awaba polumdi miyam na petrol diesel amasung LPG mamalda furikhaudagi ahenba senfam pithokuna menkathan gedori. Miyam na khangadabadi thaw mamal henkathan bana hiram kudimakta achobu chaithing pirakani haibasini. Thaw mamal henkalakpana numit khudingi sizinaba mathau taba polam kayagi mamal sing hengatlakani haiki. Central Lengang na thaw mamal hengalhan ki basina laibagasi gi industry chalaibada changba production gi sanfamsu hengalhanduna miyama season agadaba pothok singda mami tarakadoribani. Achoba industry amasung company singi onri thaw mamal hengalapana makoi gi production cost wangkhalakabashu mangzagadaba leite makoi na puthopa pothok singi mamal hanadagi hengalhanduna natraga pothok amagi package ta haplapa polam singi chang hanthaduna miyamda mengkhat halakadoribani hairi. Convoy da gari chamagi mathakta sizinakhiba BJP gi luchingba ama famdagi lakthokre. PM Modi na thaulik na sizinasi haina phongdokhiba wafam gi matung inna minister singyangna central lenga ki official singna makhoi gi convoy da sizinaba gari gi masing hanthakhabasu matungda Madhya Pradesh ki Vind district ki BJP ki Kishan Morcha president na mahaki convoy da gari chama ki mathakta sizinakhiba amasung BJP Madhya Pradesh Union na convoy ki gari masing hanthau haiba pautak inkhidabagi damakta mahapu Kishan Morcha president ki famdagi lakthokre. BJP Madhya Pradesh Unity Khongthang asi PM Modi na appeal tawkiba adugi matung ina paikhalakpa thabak thoram singda saruk yaningdaba amasung indaba miyoi singi matakta disciplinary action lakhatuna tungda atopa luchingba singna PM Modi gi appeal asi manada haptrabadi kari oirakpa yai haibadu khanghananaba khongthang oigani thajanari adubu state kudimakta luchingba singna convoy gi gari masing kakthabagi mamidi udri. International news amok pathokchari. Xi Jinping ga wari sanabada ikan kana bangamdana Donald Trump hankri. US amasung China gi lalon itik Iran gi lan amasung Taiwan gi fibam gi matangda US President Donald Trump na China da laktuna President Xi Jinping ga wari sanabada ikan kana bangamdana Donald Trump ngasi China da gi hankri. Media da Donald Trump pu Xi Jinping na mahaki leikol yenghanduna amasung malem gi atopa luchingba sing changhandaba mafamda puduna luna chana tawba ukrabasu nungdadi Xi Jinping na Trump ta Taiwan gi matangda akanba wafum thangkibagi report phongnaraki. China thadoklamdaida paumi singda Donald Trump na Taiwan gi ningtambabu China na yaba ngamloi haina Xi Jinping na masamakna phongdoraki. Aigi maikaidagi di Xi Jinping da wafam amata phongdoklamba leite adubu Taiwan gi matangda US ki oiba paukumsu athuba matamda piragani haiki. Luchingba anina Iran lan gi matangda wari sanabada Strait of Hormuz hangdo hanbada yanaba puraki. Adubu lan loshinbagi matangadi yanaba purakhibra haibo khangba ngamdri. Trump chatkraba matungda China gi Foreign Ministry na Iran gi lan asi sungthok thokwan loidabani
अमसुंग मखाताना समथबगी मथौ तादे हाइना फोंदोरखी ट्रम्प की माइकेदगिसु ईरान लान की मतंगदा सी जिनपिंग गा आइगा वाखलन मानै अदुबु यूएस ना चाइना की मतेंग निखिबदी लैते हाइना फोंदोरखी चाइना की रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई की मतंगदसु ट्रम्प ना यानब पुरकनब होनकी अदुबु यानब पुरकप ngамदना हनखिबदगी मालेंगी मपुमोइबा रेयर अर्थ सप्लायर असि चाइना ना ओइदुना मखाताना कंट्रोल तौबा ngамखिगदौरी हाइरी यूएस ना अदानी की फ्रॉड केस लौथोकनिंगले यूएस की सेमिलोंदा यूएस डॉलर बिलियन तरा इन्वेस्ट तौगनी हाइना वासकिबा इंडिया की बिलियनियर गौतम अदानी की मथक्ता चार्ज तौकिबा क्रिमिनल फ्रॉड केस अदु यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ना लौथोकनिंगले अमसुंग अथुबा मथमदा लौथोकनबा थबक पाइखलकदौरी हाइरी यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की खोंगथांग असी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की मखादा हाई प्रोफाइल ओइबा मियोइसिंगी क्रिमिनल केस पु नापीबा नत्रगा मुथनबा होनबगी खुदम अमनी हाइना माइकई कयादगी यानिंगदबा फोंदुनरखी इंडिया की ओपोजिशन की लुचिंगबा राहुल गांधी नसु अदानी की केस लौथोनबा होनरपसी पीएम मोदी ना यूएस ता नोंजरुबदगी महै अमनी हाइना मराल सिखी अरोबदा कोंगोदा इबोला संदरपकी मियोई हुंफुगा मंगा सिरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की इंटूरी प्रोविंस ता नौना इबोला संदरपदा हौजिक फावदा मियोई हुंफुगा मंगा सिरे पॉजिटिव केस चनीगा निफुगा तरुक थेंगनरे हाइना अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ना फोंगरखरे पब्लिक हेल्थ एजेंसी ना कोंगो युगांडा साउथ सुडान अमसुंग ग्लोबल पार्टनर्स सिंगा अथुबा मतमदा मिफम पांगतुना लाइचत असि हेना पाक सन्ना संदोरकनबा क्रॉस बॉर्डर सिंग सर्वेलेंस की थबक थौरम सिंग पाइखनबा थौरांग लखतख्रे नौना इबोला संदोरकलिबा इंटूरी प्रोविंस की मोंगवालू अमसुंग रोमपारा असि मी कुंगना ताबा अर्बन एरिया ओइबना मरम ओइरगा लाइचत असि हेना पाक सन्ना संदोरकद्रा हाइबगी अकिबा लई युमथंगनाबा लेबाक सिंग खुसमना थबक पाइखप मथौ ताई हाइना हेल्थ एजेंसी असिना फोंदोखी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चरिबा नुंगटिलगी पाव मतंग से लोशनजरे मियेंग ताबिरिबा पुमनमपु अमुकसु हन्ना खुरुमजरी स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस की कैरियर काउंसलर की फीमेल अमसुंग मेल की अहांगबा पोस्ट अनि कौरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MBA लोइबा ओइगदबनी फ्रेशर अमसुंग एक्सपीरियंस लैरबा मियोइसिंगना अप्लाई तौबिबा यागनी हेना अकुपा मरोल की दमक 7005063196 नत्रगना 9366230077 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना आइकोगी ऑफिस स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस सेकेंड फ्लोर नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू टेकोन रोड इम्फाल ईस्ट मणिपुर दा लेंगसिन बिरउ